MDC ke Mawhati constituency ba Charles Marngar minta kesengi ke RPR terip yayong arjar RPR ulai sngewbha de ki shuki shaki kinhun jeng ki RPR teli ki self help group ki badan hapo ke shatri jeng katbe jingshai village organization Mawlasnai na kebenta bikin yo ban pendon kam haki office tri kam jeng ki hakini kejuk kesengi la yo ruban pai pa no ya ke jakalit shabar lani ke public toilet hayo Mawlasnai kaba yakini ke public toilet la ai daka Swachh Bharat Mission Ribhoi District kabala penmang tingka hakador arlak 10,000 tingka. Piga sait ke bacong gilong ke mai chardam. Bacong girang ba kam duna dei ma dei rumah. Kata ka di gejing shisha. Nio I ya gejing kit klik ke responsibility bagi orang tin parai. Nado na yeng hado aba. Gejing kit klik. Kam jula ban kelet bah gejing im. Bagadon ke por ke bai mei jonga iam ke por menghidup ha. Kamar bajenjar pala. Pangsa ipa berkomta terder. Bat ha kata kapua. Yam ha kendong bat duai. Kendong jiktia. Bat day hakum kata kapua ngayo ban ongi. Kimat jong pi ha kendong jiktia. Shisen kesengi. Kinlong Mawhati. Kwa ban ongi pi kilong keming. Ati pidon gijingnya. Iba bon lagi yang kisam. Ndrei kawai kesengi. Kita ki umat jong pi. Kin Shillong Mawhati. Dengan sungkeman ni gejing don jong village organization, bat kani nga kerman kan Shillong gejing mentoi ipi. Menin ka sengir ngi kendo gibi obat, iba bon gibi ke konsumsi ke Meghalaya, bentah ban yarap iki. Ban yet selang bat ki. Kidon gi Shillong ki ba nomor bala penmang ke office mo, la penmang naka liang jong ka sarkat. Ban ai ki office BO. Kilayo, kidon gi bampat yo naka liang jong ka tuk ni teliru ngala yarap konsumsi. Ban ai office BO ibarit ban yo kan pendon kam. Yang ni ngamtip ngasal layo pak mu, nafis layo nafis, mendarun kam show. Tering ngatip bagi dang don sibon gejing don kam. Dengan kuat ban ong ipi yang ni ba dong ini trebha. Ini trebha. Gejing shanya iwei ke depan don hangi. Mau kisantli o kisipau ngot. Ibadon hang kawai ke SFG. Sipau ngot. Na so kemen ba menengi sedang da gejing dua. Bangarung itu ipi ba man ki meeting menta. Meeting parti ne, meeting kano ke meeting kat badai. Ila persang bersedang dari kejeng luar.